Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ya katuka samples ka bangi ju collect man kasni, teka samples ka bangi collect bat ka bangi lapha nagamenta ka testing menta kasni, hado menta kasni kalong 6,000 praspa proposal teli. 6,000 praspa proposal teli nang ta ka report ka banglayo ka balong negative hadu menta kasni kalong 6,000 news pa prapo arteli 6,000 news pa prapo arteli nang ta ka report ka bangindang up kalong kandai poteli te kitu ki khat arngut pade way tu bela layam te sipongut la clear la long negative hadin la dep test arsin te iway pada la dep test sisin ngatrang la pha manin was ngwe manin ngapha ya ke jingtip ngsupa jingtip verbally ngatrai ba mayar la yo te ngapha ka to kanut ki na phi ka bang ngsup verbally tama kalalong official kolong ba manin ngiyo ai report itui ba haka benengkong bates long negative te mendin ke tes ka baar kadang don muk chang jingpang kabamut kadang long positif hadu mendin to tenang ta menta la shai step kakum ke protokol hadin laisgi ngin sim biang ya ka tes ke sampel la shai step dang step in sim na tangin pha hi la shai siapo ke jaka test te lesi la shai hi ngila ban yo la se kapor janmit la de je bom yo janmit kamun ila ban yo la shisngi ten rengan so update ya pila shai kasngi ha kapor bang brief ha ka ha po ka media paro